Pozdrav svima, dobrodošli u moj YouTube kanal, ja sam Filip, a vi gledate moj novi video. I ovo tu ima intro. Pređemo na stvar. Uglavnom, nadam se da su vam se ovi videi do sad, ovi malo drukčiji videi, na primjer onaj Infogamer, to jest nekakav vlog, ili na primjer kaj veli drvo, dobro, sam sekundu. Da su vam se takvi videi svidjeli, ako su vam se svidjeli takvi videi, napišite dole u komentar, hashtag snimaj ovo i ajmo prići dalje na stvar. Zbog čega snimam ovaj tu video? Ovaj video snimam prvenstveno zbog toga da bi mogu jesti klikće tu pred vama. Da. Prvenstveno radi toga da vas pozdravim, jer u zadnjih par videa nisam, jer sam snimao na neki drugčiji način. Znači nisam snimao ovak da stanem pred kameru i pričam gluposti koje inače, nego sam snimao onak vani, autorijere neke. Debilu eksterijere, dobro, nema veze. Da. Uglavnom, opet je uglavnom, kad ćeš to više izbacit Filipe iz repertoara. Da. Kao što već vjerovatno znate, bio sam dio Džumbusa, odnosno Džumbus video stara top 10, bio sam u top 10, odnosno ja sam bio 13. finali. Hvala svima koji mislite da sam ušao preko veze, ali vjerujte mi da tu nije bilo nikakve veze, zato jer preko veze ne bi ni htio ući. Znači, taman da mi je neko ponudio, evo ti preko veze da uđeš u Džumbus, to ne bi prihvatio jer hoću sve napraviti svojim radom i sa samim sobom želim to riješiti. Znači, da ja radim za to i da budem u Džumbusu, a ne, recimo, da onak, počnem snimati, imam 2 videa na YouTube kanalu i sad ja preko veze uzem u Džumbus. Nikom nije jasno kako sam ušao u Džumbus, prvo, drugo, svi znaju da sam ušao preko veze zato jer definitivno nisam to svojim radom napravio, nek sam to napravio ono, vrh neko me ubacio u Džumbus, znam sve iz Džumbusa, je brutalno. Znači, definitivno nisam preko veze ušao u Džumbus jer upravo sam vam objasnio zašto ne bih htio preko veze ući u Džumbus, niti u bilo koji drugi YouTube organizaciju, makar ih ni nema puno, uopće ih nema, dobro, nema veze. Ako već gledate ovaj tu video, napišite u komentar hashtag snimaj ovo ako želite da krenem snimati vlogove ili tipa toga na svom kanalu i neke vlogove, neke videe koji su smisleni. Znači koji imaju smisla za razliku od onog kaj veli drvo, to definitivno nema smisla. I zapratite nam na svim društvenim mrežama, znači tu vam je Facebook, Filip Fabijan, Instagram profil Monkey Fabi AAN17, Snapchat kako bi bili upoznati sa svim događanjima, odnosno sa svim, kako bi to rekao, sa svim, kad objavim ovaj video. U komentare ako vam se sviđa moj YouTube. Što više šerajte moj YouTube kanal kako bi u kratkom vremenu došlo do 1000 subscribera i za 1000 subscribera pripremamo nešto veliko. Nešto veliko, odnosno za mene je to veliko, a sad za neke youtubere veće to ne bi bilo niš veliko. Ali uglavnom šerajte moj YouTube kanal da što više ljudi vidi i da se što više ljudi pretplati, jer ako do nove godine dođemo do 1000 subscribera, kaj mislim da vjerovatno nije moguće, ali dobro, ajde, do sredine, do 15.1. ako dođemo do 1000 subscribera, pripremamo nešto vrhunski. Oh yeah, baby! Da. Uglavnom, ajmo sad krenut na pozdrave, jer to već dugo čekate, vrlo vjerovatno. Prvi pozdrav ide Kukiju i Vlasu. Vrlo vjerovatno, ne znate ko su ta dvojica, ali Kuki i Vlas znaju ko su. Bang! Drugi pozdrav ide definitivno
za Tomislav Jakobca. Bang! Pozdrav za Lauru Babić. Pozdrav za Samovanu. Pozdrav za... Fuck, zaboravio sam. Znači samo share. YouTube kanal moj što više na svim društvenim mrežama, tako da bi mogli doći do 1000 subscribera bar do 1. mjeseca, ako ne već do kraja ove godine. Znači stvarno bi mi puno značilo i već sad je u planu nešto veliko, jer za sada imam trenutačno imam za sada 830 subscribera i to raste i pada, znači ne znam na čemu sam trenutno, uopće ne znam koliko pretplatnika imam, evo ti 830 i htio bi stvarno, da. Pozdrav za Mateu Sveto Petrić, pozdrav za pozdrav za Drakoper i YouTuber, jak Drakoper YT, to znači Drakoper YouTube. Bang! Drago mi je što imate toliko. Drago mi je što toliko vas želi pozdraviti mene, drago mi je. Ok, ovo fakat sarkastično zvučalo, ne znam otkud to, ali nemojte shvatiti ko nešto. Nemojte shvatiti to ko nešto sarkastično, fakat mi je drago, ne stvarno mi je drago. I stvarno vas obožavam sve, koliko god vas ima, makar vas nema toliko puno, ali s tim da stvarno na svakom videu ima više pozitivnih nego negativnih komentara, stvarno to mi daje motivaciju neku da nastavim s njima dalje i da jednostavno ne odustanem od svojih snova. I evo upravo gledamo komentar od Ivana Kosića, YouTubera iz Rijeke, koji će mi se by the way pridružiti na, odnosno s kojim ću biti na finalu Jumbus Video Stara u Operi 10.12. u 18 sati. Uglavnom, mislim da je u 18 sati, nisam siguran 100%, ali pišite mi dole u komentare ko sve dolazi na Jumbus Video Star finale u Operu u Zagreb. Ne znam koja je adresa opere, ali to nije ni bitno. I nadam se da ćemo se slikat i šalit i full ono kušnje buraz. I da ćemo se svi skup vidjet i to. Ajmo dalje na pozdrave. Pozdrav za Penu. Pozdrav za Lele Burazere. Lele Burazere. Znači nešto najjače mi je bilo kad sam vidio da mi je Filip Fabijan komentirao video. Znači ovaj tu komentar, njega ću izdvojiti posebno, zato jer, znači, kanal mu se zove FF. Napisao mi je komentar, evo vidite dole tu pročitat. Bok, ja sam Filip Fabijan, ali stvarno. Jel i tebi Fabijan prezime ili drugo ime, meni je prezime. Znači, tebi je prezime, meni je prezime, znači ja se zovem Filip, prezivam Fabijan i to niko ne kuži. I gdje god dođem svi me pitaju koje ti je ime, koje ti je prezime, nadam se da sam, vjerovatno isto suosjećamo, onak 100% smo, tebe isto 100% pitaju kaj ti je Fabijan ime ili prezime. Pa gle, s tim da se vjerovatno niko u Hrvatskoj ne preziva Filip. Ako se neko preziva Filip, pišite ovo komentar, fakat ne zanima to. Tako da, uglavnom to bi bilo to i da ne zaboravim još jednom reći. Što više share moj YouTube kanal kako bi ga što više ljudi vidjelo, kako bi što prije došli do 1000 subscribera. Možda još ove godine, ako dođemo ove godine do 1000 subscribera ne ide božićni specijal. Ako ne dođemo do ove godine, onda će biti onaj običan specijal, ali svejedno specijal za 1000 subscribera očekujte i to bi bilo to od mene. Nadam se da ste se pronašli u ovom videu, odnosno da sam i vas pozdravio. Ako nisam, odnosno tebe, ako nisam te pozdravio u ovom videu, pišite ovdje u komentar. Hashtag pozme i to. Tek pozme, hashtag snimaj ovo ako želiš da nastavim snimanjem vlogova. Share YouTube kanal i vidimo se u idućem videu. Ćao!